خب درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانه آباد هم باشین. خیلی که بگیم که برنامه سیاسی ما بگیم یا که برنامه زندگی ما به همه شما معلوم، کشاد، روشن و واضح تر است. یعنی که هر وقت، هر ساعت، هر منوت وقت یافتم با هر مسئله که چوب می شود در سر اون مسئله فکر نظر خدمت و تحلیل خدمت برای او بگیم که تحلیل کرده میگم. باقی فکر نظر یعنی که دیگر چیزها در دست شما و زیر کامنت انتظار میشم و فکر نظرهای شما را بسیار میخوانم. راستی فقط فکر نظرهای هموطنان ما فقط ماشاءالله شیرینه زنده باشی، یعنی که این دیگر همون ابچ نشیده رفتگی است، یعنی عادی ترین نشیده رفتن، یعنی که ماشاءالله شیرینه رو گپ نیست، ماشاءالله 5 بهاد 6 بهاد زورشید گرینی است، یعنی که بغرض از همین گپ، یعنی در سر موضوعی که من صحبت میکنم از کمبودی گپ میزنم یا از بهبودی گپ میزنم، از هر چیزی که من حرف میزنم در سر این موضوع یگان گرم فکر نظر ندارن مردم ما. متاسفانه یعنی که 6-7 سال می شود در راه مبارزه تمام برادر هموطن هر یک انسانی که انا بگیم که یک فکر روشن داشت، یک چیز تحلیل کرده میتونست یا اینکه فکری خود در بالای گفته میتونست، مردم گفت در این قسال اگر یک کودک تولد میشید، اگر در 7 سال و کودک اول به شکم میرفت، اول گریه میکرد، میمیشت، بگیم چش میکرد، بعد از او بعد غلطنک میزد، بعد به شکم میرفت، بعد از او چرغوک میرفت، بعد یو تای پاپو میکرد، بعد دندان میبرورد، بعد گب میزد استوسته و گب زنی را یاد میگرفت، ولی مکتب رفتن، نوشتن و خوندن، حساب کتاب هم یاد میگرفت. اما همه همین مردم ما حداقل یک فکر کردن در سر یک مسئله یاد نگرفتند. ببینین یک کودکی که اصلا عقل نداره اگر به دنیا می اومد حال خوندن، نوشتن و گپ زدن یاد میگرفت. اما تمام مردم ما گپ زدن میتونن، کلون هستن، سلامتی خوب دارن، عقل سالم دارن. سر همین مسئله ها فکر نظر یا که بگیم که یک تحلیل خود ندارند. وقتی گپ میزنی یک کمبودی را، یعنی که یک تحلیل ندارن. پرابلم در سر همین میمونه اصلا. انا و ما میخوام که مثال بسیار مردم ما هر یک چیزی که میبینن رسانه ها چاپ میشود در حال گرفته او را تحلیل کرده باید فکر نظرهای خودشون نویسن. یعنی اکتیو بودن شما یک در زیر کامنت نوشتن نیست، اکتیو بودن شما یعنی درست درک کردن و درست فکر کردن شما سر این میرود که از این قدر بعد از گپ های ما انا باید شما چیکار کنید. شما هر یک چیزی را که در رسانه اکتیو در رسانه ها شدن شما هست، یعنی که بمون هجوم کردن در رسانه ها، در فیسبوک، دیگر گپ زدن نمیتونی، نوشته بنویس، نوشته نمیتونی، گپ بزن، خطا میکنی، چی گپ نداره. ما هم صدها خطا میکنم، همین سراسیمه مینویسمش میروه، بعد از او در کامنت مینویسن که مثال اینجا حرف آمی یا امی یا بو میگیرم اصلاحش میکنم. ببینید هموطنان عزیز، در این خیل حالت ها باید شما در او عکس، او نوار، او خبر گرفته، یعنی که فکر نظر خودتون نوشتن است در زیر او نوار، یعنی که همونجا ماندن که مثال این خیل شد. امروز من شخصا هر نوار، هر ویدیو، هر رسانه، هر چیزی که میبینم در حال من فکر میکنم در سر او باید چیکار کرد و را چرا خیل برآمد، کمبودی او در کجا هست یا که بهبودیش در کجا است. در حال ما او را میگیرم چیکار میکنم، نوار میکنم و امروز شما گپ میزنم. در این حال خوندم 3 سپتامبر رستم امام علی با گویم که انا 5000 نفر نیازمند، 5000 نیازمند در خود پایتخت، 5000 نیازمند در خود پایتخت کمک کرده است.
اما دیگه دوامش نیست. او چمپلی کمک کرده است، چیکار کمک کرده است، چی خیل کرده است، نکرده است. در سر هم مسئله میخوایم صحبت کنیم. ببینیم در 30 سال امام علی رهبری پدر رستم امام علی یعنی امام علی رحمان، این شب و روز در خود پایتخت که ما از روی حجت از 1 میلیون گذشت اهالی داریم، اهالی از کودک خورد و کلان و کمپیر پیر یوش و همه همی از 1 میلیون زیادتر داریم در پایتخت. اما همه او در پایتخت زندگی نمیکنن. از همون 1 میلیون بگیم یا که 1 میلیون 1.5 میلیون هم باشه، اگر را بگیم که 500-600 هزارش بیرون از پایتخت زندگی میکنن و همون میلیون نگارد میگن، میلیون نگارد حساب میشه و همون استودنت ها میان، ای قشلاق ها میان، ای ده ها و ای رایون ها، ای شهر گرگی در اطراف میویا به همین میلیون پایتخت دو اتک پایتخت ما میلیونی نیست داریم. فرض کرده میلیونی هم باشه در قید باشن، او از روی پراپیسکا حساب میکنن، یعنی قید گرفته شدگی ها حساب میکنن. اما همه او زندگی نمیکنن در اونجا. 300-400 هزار شاید بیرون از پایتخت زندگی کنن. یعنی که قید در پایتخت موندگی خودش شاید در کلوب زندگی کنه، در مومن آباد زندگی کنه، خودش در خوجند زندگی کنه، دیگه جدا قید نموندگی است. خودش تمام پراپیسکا کردگی است برای پاسپورت گرفتن. از آن جمله عادی ترین چیز از خود خانگی خودمونم یا که خش تبارای خودمونم بگیم، من اگر اشتباه نکنم زیاده از 40 نفر از یک اولادای خودم یا که بیشتر از او هم بگیم خطا نمیکنیم، همشون قیدشون در دوشنبه هست. یعنی که پراپیسکا، پاسپورت، ماسپورت همش یگانتش چندین سال میشه در دوشنبه زندگی نمیکنن. همین مثل مهمون در 2 سال یا سال بار بیاین دوشنبه میان، نیان در روسیه زندگی میکنن. یعنی دیم گراجدانство دارن در روسیه یا که نمیدونم خیلی پراپیسکا دارن، خلاص نمیدونم زندگیشون انو دارن که پاسپورت و پراپیسکا هم خیلی دارن. یعنی که عادی ترین چیز که من میدونستگی خود میدونستگی از خش تبار خودم 40-50 نفر که قیدش در دوشنبه باشه و خودش نباشه. شما پرستوید کنید که دلشش چقدر انسان نیست در دوشنبه. در یک خاندان 3 آدم 4 آدم زندگی کنه، از او 1 تا 2 تاش در روسیه است. یعنی 4 کس باشه و 2 تاش در روسیه، 2 تا نیست. پراپیسکا هست. یعنی که امروز اگر همه را درم سخاوت های در اونجا جمع کنی خلق دوشنبه را با هم پراپیسکای دوشنبه حساب کنی، شاید همو 500 هزار آدم ببراید، یعنی 500 میلیون شاید ببراید. یعنی که از همون 500 میلیون امروز 5000 نیازمند. این رزولتاتی کار امام علی است. رستم امام علی تصدیق کرده است که پدر ما تو همه خیلی کار کرد که امروز از 500 میلیون انسان 5000 نیازمند ما داریم در اینجا. میدونه نمیره. این رزولتاتی کار خودی امام علی و رستم امام علی. امام علی یا که رستم امام علی دکازت کرده است که از اولاد بازی ما از یک پایتخت ما 5000 نیازمند داره. اینا که کراین نیازمند گرفتگی هستند که دیگر رو چاره نداره. این خیلی که از این روز با این روز گفت که همون گپا زندگیش یا بالا کده، مردی کوری کده، در کوچه و کور کده، نمیدونم عذاب کشیده گذرانده ایستاده است. اینوش حالی و فکرم که 14 قسم دیگر یا 2 قسم دیگر میشه. که در مردی کار بازار و در دیگر جاها امروز مردی کارا را هم از داخل دوشنبه از پیشوی جایهای بگیم نزدیکتر به شهر از همه برآورده ایستادن. سبب چی است؟ همون نیازمند هستند. اینا نیازمند گفته همون انسانی را میگیرن که دیگر راضی همون دیگر گشنه تشنه است، نداره هیچی. یعنی نداره نگاه کن، نگاه بین نداره، هیچ کی نداره، همون را نیازمند گفته ایستادن. در اصل بگیریم 99% تاجیکستان نیازمند است. اما 1% همون
бизнесмена мо агар чиз набоша ягон дизду ғоратгари ҳукумат кор мекардагӣ набоша худи полиси тоҷикистон яъне ки ҳамон амнияти тоҷикистон беғарз аз ҳамон генерал калону полковникош дигар қишри поён ҳамаш ниёзманда ҳамаи ҳамон ниёзманда ман ошкор мегӯям ки аксараш на хона доранд ҳатто ки либос худшонда харида наметавонанд ки то ки да як ҷо пӯшида бигем як алиш кунанд як инсона 3 сол 4 сол дар маърака файрод кунӣ агар 4 сол ба як либос мебинӣ 5 сол як инсона ба як либос мебинӣ ба як буруки ҷинс ва бигем як кирта зимистонда як куртка қатӣ мебинӣ хайрат ҳамин либоси полисишон метан бепул метан мехарашон ҳамон қатӣ мегарданд туи маърака худои ҳам айҷода ҳамун вақти кориш аст бекориш аст ҳамун либос қатӣ мегардад аз ин маълум мешавад тамоми ҳам полис ниёзмандад ҳамаям полис ниёзманд аст агар о маҷбур нашаванд боз аз як камбағали дигар надиздан штраф карда хонааш рафта зулм карда намедонам кор накунанд агар о ба оиликошон аз ҳамон о да ниёзмандтарин инсон дигар аз полис да ниёзмандтарин инсон дигар намешавад яъне аз ҳама ниёзмандтарини мо дар тоҷикистон бо худи нами полис аст аз он бо худозадагӣ ниёзмандтарин ин афсарои мо аст яъне ки солдатои мо сарбозу афсарои мо аст агар ҳамун картошка пиёзи ҳамун бигем военни частор ҳамро агар надиздан агар калоноша намегӯм бо як гурӯҳ диздош аст ош ҳамашон хештаборие ки доранд во медиздан доранд дигар авқоти агар ҳамун част набоша гӯдакҳои баъзи афсарои мо гишна мемонанд ман худам ба чишмам дидагӣ рӯзома мегӯм ҳамсояи мо буданд мисол медонистем аз ин дом аз ӯ дом шинос салом алек ҷавонои ёш хушрӯ бузбала гуфти ҳамун гапо омадагӣ кор мекарданд нав дута гӯдак доранд аз част картошка пиёз меовардан ба гӯдакошон авқот мекарданд медоданд агар нони ҳамун военни част набоша ё ба ӯ гирифтагии оиликошон квартира пулишонда намерасид ин афсар аст додараш айрасия пул рӯӣ мекунад то ки як либос бихара дар танаш медонӣ намера яъне ки то инаи дараҷа аст биброен дар ҳамон журналистҳо биброен ҳамон афсарое ки аз кор биромада рафта истодан ягон кор кес интервю бигирем бигӯ дар ҳамин кисат чанд пул дорӣ ҳозир айни ҳол метавонӣ нишон дода баъзеш 5 сомон надора раҳпулӣ куна ё милисаҳоро биқапен дар кӯчаҳо участкавои пучасткавоиро интервю бигирен чанд сум дорӣ дар кисат аз афсару полису сарбози мо да ниёзмандтарин инсон дар тоҷикистон нест барои он ки ӯо наметавонанд биромада дар як ҷо кор кунанд пул кор кунанд ақаллан мардикорӣ кунанд ман полисеро дар хуҷанд мешиносам якта дута сета не 20 ситаша мешиносам ки полис кор мекунад баъд аз ӯ мардикорӣ мекунад биромада аз ӯ дигар ниёзмандтарин инсон нест барои зиндагиш да намерасад яке вот дар куҷо овардагӣ странара шумо яъне давлата дар куҷо овардагитон инами аст ба худои яктау ягона халқм кардааст қасам полис кор мекунад баъди кориш мардикорӣ мекунад вагон мефурорад дар склад кор мекунад шумо бовар намекунед ин чизда мо ба чишмом дидагим кор кардагие қатима дар склад кор кардагие дар вагон кор кардагие қатима шавона омада кор мекунад то ки 4 тангаи дигар кор кунад ба фарзандоша барад аз ӯ дигар ниёзмандтарин инсон дар тоҷикистон нест яъне ниёзмандтарин инсон дар тоҷикистони мо
نمی سرباز و افسر پلیس ما است. یک چند گنرال و کلونوش نمیگم، همین قشر پایان کارگره. اینا فقط یا با دزدی یا با طلبیدن یا با زوری زندگی برده ایستاده. اینجا پرابلم در کجاست؟ و بگیم که رستم امامعلی با 5000 نیازمند کمک کردی. من باوری کامل دارم در تاجیکستان یا در پایتخت، یعنی که در خودی هم پایتخت، یعنی از 5000 زیاد است نیازمند. من قید کردگی ما به نظر نمیگیرم، اما از 5000 زیاد هست نیازمند. خونه هر یک مردیکار نیازمند است. او اگر نیازمند نمیشید در مردیکار بزرگ برآمده تای کشش تا پپکه بیچاره سیتکه لباس کنش خطی ای سر تا بگره عبد نکرده، بعضیش کار نمیشه و عبد نکرده بگیم اجداد میکنن که تو کار شوه. همون نیازمنده. در همه تاجیکستان در خیلی همین پایتخت من گفته ایستادم 90% نیازمنده، 10% همون تجار یگان کمتم نباشه، دیگر همش نیازمنده. همین برای کدام انسانی سالم یا که نیازمند نداشته باشه میروه در آبشیجیتو، نمیدونم 2 کسی 3 کسی 4 کسی در بعضی کمناتو 2 اویلگی 3 اویلگی زندگی میکنه. یعنی همه این نیازمند است. 3 میلیونی که ما در خارج داریم یا نیازمند نیستن یا خرسندیشون رفتن در روسیه، رقص کنی رفتن، بازی کنی رفتن. همه یعنی نیازمندن رفتن در اونجا کار کرده ایستادن. نمیدونم شما چرا پدرازمیواد میکنین در حالتی که نیازمند گفتن ده؟ من ایشه نمیدونم. یکی تاجیکستانی ما خیلی نیازمند، همش قریب نیازمنده، همش همه ایره نیاز شه. کی در احوال آورد یا کی حل میکنه ایره نیاز شه؟ یعنی پدری تو آورد و تو آوردی، اپت آورد، خونگیاتون آوردین، یزنات آورد، همه را غصب کردین، گرفتین، دزدیدین. رستم امامعلی و مردم با نیازمند شد. یعنی که با نمی احوال زد، با نیازمندی زد، مردم با نیازمند کرده. 30 سالی که پدرت پرزیدنت بود، امریکا با امریکا و گرمانیا و اخران قطعی میگشتی، قطعی آزاده اپت، رخشانه اپت و سامان دودرت در دوبای در هر جا. مردم تاجیک علاوی نداشتن، سوید نداشتن. برای بریدن درختی کشت رفت میکردن، میزدن، محکم میکردن، جریمه میکردن، زمین را غصب کردن، گرفتین. مردم مال نداره که اقلا تپک کنن. همون تپک هم اگه گو میشه و گو نباشه تپک نیست. برای گو کردن زمین در کار است. زمین را غصب کردن، گرفتین. یزنوت و اپوت و دمودوت و قدوتون و کیم کیوتون. سویت اوتاد میفروخت، میلیون تو دمیدو، تو کازینو با کازینو کیف میکردی. امروزه که تو فکری مردم میکنی که مردم نیازمند تو کمک کردی با دل خودت. یه بار فکر نکردی که قدر کیفی که شما کردین. 30 سالی مردم سوید نداشت. در زمستان 2 ساعت سحری سوید میداد، اوتایت 2 ساعت بگهی سوید میداد. در قشلاقا عموما هفته و ماهاش قطعی سوید نمیدادن طرف قشلاق نیماها. یا دروغ میگفتن ستانسیا کفیدگی تمام ریمونت رفتسته. الله اکبر. این مردم همون نیازمند شده. از همون آیله ها هستن، از اون جمله منم که هفتهاش قطعی سوید نبود، نیست سوید، ماهاش قطعی سوید نمیشید. چی فلان جو کفیدگی های ریمونت رفتسته، توقت کنی. یکی در خونه بویا سوید بود، در خونه میرزالیف سوید بود. برای که شما در خیلی جا زندگی کردن رستم امامعلی. امروز گویا که ملت پپرشایکه هست، ملت نیازمند هست و شما دزد ها نیاز براری یا هستین. هم خیلی که از رسانه هم خیلی فهمیده میشه. ملت نیازمند است،
این ملت غارت کردگی شما نیاز برای این ملت چیده؟ اگر من خطا نفهمم موزی من از همه اخبار همه را فهمیدم 5000 نیازمند رستم امام علی امضا کرد که کمک کرده شود. فهمیدین که مردم یعنی که ما اوترا تو و مرا و خلق تاجیکستان اینا یک پپرشایکه حساب میکنن و این ملت در همه احوال آوردگی خدشان هست. باز در رسانه می نویسن که نیازمندا را ما کمک کردیم شکرانه کردیم. اما از کجا شما دارنده شدید؟ از کدام حساب؟ از کدام حساب تا امریکا خوندی؟ از کدام حساب تا آلمان خوندی؟ از کدام حساب تا اخرا نقطی میگشتی؟ از کدام حساب تا حاضر اینقدر کار فر میلیون داری؟ از کدام حساب تا داری؟ یا مرخ تخم میکنه عزیزمو دلار همه خیلی میفهمیم ما. یا ماده های شما در جای فرزند شوا یعنی که هر روز پچکای دلار میکنن چه خیلی میکنن. مرغ که هر روز تخم میکنه معلوم است یعنی درآمد مرغ از تخم است معلوم است. چه خیلی از ماده های شما دلار میکنن شوا که خیلی میلیونر شدن. یا طلا میکنن چه تخم طلا میکنن تخم طلایی شما او را فروخته پولدار شده ایستادین که شما نیازی این مردم هم برآورده اید. دیدین هموطنان عزیز و شما را ما را اینا چی میگن و اینو خیلی با برای شما و نواستی میرسونن که شکرانه کنین. رستم امام علی با 5000 نیازمند کمک کرد. شما نمیفهمین. شما خوبی را نمیدونین. شما خائنای ملتین میگن. و نه گپ هم براین میگن گپ زنی که خودت بکن چیکار کردی خودت. یک بار خودت سوال بته که از کجا این رستم امام علی پولو را گرفت؟ این قدر کار فر زندگی و اخره نوای ماشینو را از کجا گرفته است؟ از این پولی کی است؟ یا که ماده های خونگیشون شبا تخمی طلایی میکنن که یا سحری میفروشن پول کار میکنن. این حق من ترا و من تا منت کده میتن همیدی 100% حق ما ترا میگیرن 0.0.0.1% شه میتن با منت کده میتند 99 شه در کیسش میزنه 1% شه میتن و میگن که شکرانه کنه نه رستم امام علی کمک کده ایستاده است. امام علی کمک کرد. امام علی یتیما دا کورتکا داد. نمیبینی امام علی مکتب ساخت شکرانه نمیکنین در آبادی. این درخت نمیبینی شنوندگیش شکرانه نمیکنین ایره. باید شما برقصین در من برای همه وقت میگم که هموطنی عزیزم هیچ وقت طلبنده حق خودت نباش. او حقیت است و تو طلب کننده حقت باش. طلبنده نه حقیقت نطلب. این همه مالی تو هست در دستی اونا قپیده استودگی است. طلبندگی نه که جان التیماس هم ربطه نه جبیار یا نان کوتوگس جایزینو بگو نمیدی طلب که حقیقت سپراس که رستم دا از کجا سوار شد از کجا میلیون را صرف کرد از کجا بخره نگشته ایستاد از کدام حساب آیله کش چند سمای امام علی را آیله کش چنده چه به درجه اچاد نمیسپاره در من تا از کجا گرفته ایستاده است نلاگی دادگی ما کجا رفته ایستاده است پخته زمینی ما کجا رفته ایستاده است سویت زمینی ما کجا رفته ایستاده است کنی پولش کجا ده کمری ما کجا رفته ایستاده است پولش کجا ده
کدامی طلب کده هیچ کدامید فقط ناچارین چشماتون چورای که ای برای شما را یک میتوه بعد در رسانه می نویسن کلام کرده که رستم امامعلی به نیازمندها کمک کرده است و یک گروه رقاصاتون بروین که رقص کنین در اینترنت ها شکرانه کنین جناب اولی را فرزندش این زیب پرزیدنتی داره این دلکشاده است این مردم را کمک میکنه نیازمند داره اما سوال بر تو که اونان کتگه سکه که جای نیازمند تولد شید این همتر نیازمند تولد شید یا که نیازمند شید یا کردنی را نیازمند یا از دستی شما شدی نیازمند خیلی تولد شوه رجدانی پا نداشته باشه دست نداشته باشه میگیم خیلی کاری خدا است نه که دست پا داره این نیازمند شدگی جای کار نداره زندگی نداره ایرا کی کرد کی آورد یه حوال ده شما آوردین پا شما یک سم داده مردم رقص کنین بازی کنین شکرونه کنین اینای کار ما کرده استودیم ببینین پولی خودتونای و حقی خودتونای اویلی که خودتونای پروست نمیته یک فایزه که شمیت خیر میکنه شما ده تو بیکار هستی بسیار کاری خوب عجیب زور بکارید باید تو پولی حداقل تاجیکستان یعنی چند است فرق نداره 100 سومون است 200 سومون است 300 سومون است حداقل چند است از همه اویلی که کم چند پول است از همه اویلی که کم انامو معاشه باید تو بگیری وقتی تو کار نمیکنی تو باید انامو معاشه بگیری دولت دولجن است برای تو باید کار پیدا کنه اگر در حالتی که برای تو کار پیدا نکنه برای تو دولجن است دولت انامو پولا بده حداقل بیکار پولی که در نی دولت ها بیکار پولی حداقل $300 است یعنی $300 است تو اگر کار نکنی میرای در امون اداره می نویسی میگوی ما بیکار هستم السلام علیکم اینا و میزنن کامپیوتر در دل نیت است کارتایت است همش است با پیش در خونه خوب که $300 ماهانه میگذره در کارتات باز برای تو هر روز کار روی میکنن اس ام اس قطعی اینای کارا ببین معقول است اینای کارا ببین معقول است اینای کارا ببین معقول است با کارا مثل تربوز وارن کد کدا خیلی چرتک میزنه دن دن او پختگی کارو میرای کار میکنی این از حق شما است شما نباید نیازمند باشین این همون گپی است که گدا است گدا را دادن رستم نمی گدا را رستم پول داد شما کو گدا نیستین شما کو ملت هستین شما حق دارین بیکارین طلب کنین باید بیاری جهدی اقل و تی جهر مومده هدی اقل و کار پیدا کی وظیفه ایت است میدونین برای چی اینو به پروا خوام پوچوشون دروز با سویتی ترا میفروشن کمری ترا میفروشن زمین تا میفروشن خوام میکنن و فردا ترا نیازمند گفتم می نویسن کو در رسانه ها سببش که یا میدونن شما طلب نمیکنین و شما نمیدونین چی گپ است شما نمیدونین معلومات ندارین یک کودک تولد میشوه باید تا فلان سالشه دولت ایرا بیسپیچ ود میکنه از حساب نالوگ کودک یعنی ماهانه پول میته برای او پولی کششه پولی بگیم چیشه و خوردنشه پولی پامپرس و غیره و غیره هاشه دولت پول میته همشه میخونه مکتب به پول میکته مکتبوش به پول است همش میته اینستیتوت میخونه از حساب دولت است به پول است اینستیتوت میره میخونی معلومات در دولت پول میته با برای تو پول میته برای خوندگی نقص خوندگی در حالت برای تو خدمت هم قرض میشه و دیگرش هم قرض میشه برای که دولت ترا کلان کرد برای چی ما پدر مادر ده کمک میکنیم برای اون که او ما را کلان میکنه ترا
падар модарат қати як любов кунав ту таваллуд чай бара дар ким ки ҷо партоянад вообще гуфти ҳамун гапо дар ёдат набошанд та алаф палаф қати калон шавӣ хурда хонаи дари кас да талбида калон шавӣ баъд як рӯз падар модарат бия бига ки акина мо пир шидем бача мора бихӯрон ва чӣ мегӯӣ дар ҳолат ту мегӯӣ ди нахӯрин шави пешам ки ту чӣ кардӣ ки ман тура бихӯронам просто як рӯз кайф кардем ман ба дунё омадам ами халос шумо як бор фикр накардем ман инақа калон дар куҷо шидам ман айти чӣ қарз дорам ки тура бихӯронам имрӯз қарздории мо дар пеш падару модармон ҳамин аст ки яъне ки мо тура о соқ саломат муҳтоҷ накарда калон мекунам барои и ту дар пеш падару модарат қарздор ҳастӣ аз он ҷумла давлат ҳам ҳамин аст вақте ки тура агар кӯмак куна вақте тура дастгирӣ куна вақте тура муҳтоҷ накарда калон куна илму савод да ёрдам бита ту вақт қарздоре ки барои давлата дифоъ кунӣ хизмат кунӣ защита кунӣ гап занӣ ин намешава ҳамаша ё бихӯран рустаму сомону сосону тахминаву домодош қати кайфу сафо кунанд ала авлодиш қати ту дастройкаву дар кӯча пакет бифурӯшӣ зиндагӣ табари калон шай баъд биям ба сари тура бигӯянд ҷа биё қарзи ватанай ту бояд хизмат кунӣ у вақти чӣ мегӯӣ ҷа биё чӣ кор карда ин ватан мадам айда хизмат кунам ман зиндагӣ кардам пул ма ёфтам худам пӯшоки мактабта харидам дафтара ту барои ман фурӯхтӣ харидам маълимот айма пул гирифт ремонти мактаба ман додам яъне ки ман ҳамаи ҳамин гирифтагӣ чизамда аплатит карда омадагиам ман нахуяй ту қарздорам озӣ чӣ қарздорам айҷа ман аз ту чӣ қарздор ҳастам мефаҳме намира реально чӣ қарздорам аз ту кайфа рустам куна сомон куна аҳла авлоди ту куна хисрбачаҳои ту куна домодои ту набираи ту асп пишта писта биёра бита дар аспиш намедонам кайфу сафо карфар фарзанди ту куна набираи ту куна ва як кӯдаке ки дар бозор пакет мефурӯша ароба мекаша бо полис вора мезана аробаша мегира азоб мета полис пулша мегира коркуниш намемона грехта ай дасти полис азоб кашида ӯ кӯдак худаш худша калон куна фардо бия бига ки ту қарздори дар ин ватан ту бояд бирай хизмат кунӣ мефаҳмӣ амира ман пулша додагием ман образованӣ гирифтам пулша додам институт рафтам пулша додам пула гирифтӣ тамом ман харидам ӯ чизора мада ту накардай ман айти қарздор нестам ва фарзандои ман айти қарздор нест либоси мактаба фурӯхтӣ пожалуйста харидам додам рафт хонд ҳар моҳ пули мактаб гирифтен барои хонданаш 10-ми 15-ми сари кӯдак гирифтен яъне ки илма фурӯхтен и харид илма институт рафт дохил шид ҳар сол договоротона спорид яъне фалон пулӣ барои илм гирифтан либосша худаш харид ҷои хобашда худаш пул дод зиндагӣ кард пули маълимота дод зачҳоди экзаминора фурӯхтен харид какой хуй ай шумо қарздор мешаванд ай кадом ватан қарздор шида истодасӣ ай кадом ватани қарздор шавад мефаҳме намира шумо представит кунед шумо аз мо омаден аз бозор ман савдогарам чиза хариден рафтен ва фардо ман мегӯм ки худора шукр ки ма тура пӯшондагӣ тун бурук табин кирта табин ту чӣ мегӯӣ майда гашта мегӯӣ далбоеб гӯш ка ман харидам иёра пул додагием пул ман пули худам қати харидагием ту маданат буда и чиза яъне ки ҳамин хел аст имрӯза ба линса гӯдак меравад пул мета барои таваллуд кардан фалон пул метӣ мегирӣ ба гӯдакта таваллуд кардан
садик мерава фалон пул, мактаб мерава фалон пул, институт мерава фалон пул, буд мешава. Ва намедонам какой-то чёрта дебили дызд кадом қонун меброранд байни худошон, меоянд ба сари фарзанди тира. Ту бояд барои хизмат кунӣ, маҷбурӣ. Барои чӣ? Барое ки ватанай, ватанай, қарзай, модарай ватан. Ман гуфта истодам, модар? Модаре ки тира калон намекунад, шир наметад, мебара мепартояд худат калон мешавӣ, меоӣ баъду модар мега ки бача ман тира зоидагӣ бидам. Маладес, табрик зоидагӣ да. Чӣ ба зоидӣ ту мара? Хая моя марда қати стричат мекарде, мега ман зоида будам тира. Баъд марда ку мега хай намиҷа ховай пир шидагӣ ховай на шуймай мега ина меотатай. Ина мо чатам ина отатай. Оз давлатам ҳам хел шида истодааст да? Ниаткуда баъд аз калон шидани ту ба сари тира пайдо мешава, мега ма отат очатам, давлатам. Паспортта мефурӯшам туда, правата мефурӯшам. Мошин мегирӣ, фалон налог аз мошинат мегирам. Намедонам ин кор кунӣ, фалон налога мегирам аз ту. Тамоми зиндагита ту уда пул метӣ, бо канса охир да меоӣ бо як хизмат қарздор мешавӣ аю. او دزدایی که خوردستن کیف کردستن با پولی دولت کلان شدن، با پولی دولت ماشین سوار شدن، با پولی دولت کار فر دارن، امریکا و اروپا اولاداشون خوندن، همش در اینجا در دبی در تمام کنج دنیا خانه خریدن با پولی دولت. او یابت وای ما تو قرضدار نیستن ای وطن که کیم تو برزم، او قرضدار نیستن ای وطن خدمت کنن. میفهمی نمیره شما؟ вот бародару проблема дар куҷоаст. Баъд Рустами Эмомалӣ ҳамон дизд бо ба сари тира қонун мебурора ва боз ҳам дар уҷа менависанд ту ниёзмандӣ нишӣ папрашайкаи ту мотра ёрдам кардестем ё тваймад мега бой не гапа мега матра мега ёрдам кардестем бих мега заҳри танада шукрона ки мега 500 сомат метам рақс ки дар кӯча гудак табро рақс кина зан табро рақс кина мега буброи рақс кинен шукрона бигем пеш камерада ки Рустами Эмомалӣ мода кӯмак кард, Эмомалӣ Раҳмон мода кӯмак кард. фардо агар фарзанддор шиден бугӯ ту қарздорӣ ки як вақто Рустами Эмомалӣ мо ниёзманд будем, ӯ мода кӯмак кард. Ту қарздорӣ, ту бояд барои и ватанда хизмат кунӣ, намедонам ғуломи и ватан шавӣ. мефаҳмед? фаҳмидена ки кругли ҳамун гапа ҳамаша маъноша мағзша фаҳмидин? анаму фикр назаротуна дар ана ҳамин масъала бинависем дар зери комент. Ман чандин вақт чӣ медонед, ман гуфтам ки подписатсия кунен, намедонам канала инсоф ва имон номус, ин чизҳо дар имону номуси инсон вобастагӣ дорад. дар ҷои ҳақиқат будан ва ҳақиқата поддерживать кардан, ё ки рафтан рақосара поддерживать кардан, ё ки намедонам қадами қурбона зурая тайдга ё я девунаи дига фанг мекуна ура поддерживать кардан. ӯ чиз ҳар як инсона яъне вуҷуд ва имонаш кадом тараф будана нишон метаҳад. пас ки мо мебинем ки миллион дар уҷа подписатсия дорем, 100 000 500 000 дар уҷа подписатсия дорем, пас ҳамун қадар инсон ҳамун қадар виҷдону ҳамун қадар номус дорад. барои ӯро ҳамун дар кор аст. халос. ман барои ҳамӣ дигар ҳамин калимаи подписатсия не комед мекунен, дар кортунай, дар корту нест, ихтиёр дорем. ман аз ҳаминҷа баланси номуси мардума мекунам да, баланси номуси мардума мекунам. чӣ қадар мардум мебинад, чӣ қадар мардум комент мекунад, чӣ қадар подписатсия карда омада истодан, чӣ қадар ин ҳамун номуси мардума ман ҳаминҷа баҳо метам. значит ва мардумо ба номус шида истодан, ё ки ҳамун беномусишонай ки светошона мефурӯша, овошона намета. Эмомалӣ Раҳмон мега ки дар дунёи ҳама ови бисёр мо дорем ки хонашон ов надора, мерава дар Россия мардикорӣ мекуна, намедонам азоб мекаша, хитоб мекаша, нақ намега ку номус надора, виҷдон надора, дар пеши фарзандаш изо намекаша, дар пеши очаш изо намекаша ки очаш дар ҳамин аҳвол аст, ки фарзандаш дар ҳамин аҳвол аст. худаш дар Россия бо бугӯй ки намеrai Тоҷикистон, зимистон да свет нест, ман куҷо мерам?
зимистон да свет нест, ты куҷо мерай? Не ки дар уҷо гудаки ту зиндагӣ дора ё ба невро ту худ та фикр дорӣ, фикр намекунӣ ки гудакта ки далбаёб гудаки ту дар уҷо чӣ хеле зиндагӣ дора дару бесветӣ. Ту худ дар раво надидести очат дар уҷа зиндагӣ дора, отат дар уҷа зиндагӣ дора, ту худ дар раво надидести бесветира. Ту намегӯӣ ки отаи ма чӣ кор карда истааст, очаи ма чӣ кор карда истааст, зани ма чӣ кор карда истодааст, гудаки ма чӣ кор карда истодааст дар бесветӣ. яъне ки инаме аз виҷдон номуси инсон инамиҷа нишон метаҳад, инамиҷа ҳаст. барои ҳамунам ман дигар амон нигоҳ мекунам. Значит ҷои туғрияй мардак туғрӣ фикр кард, гуфт созай ҳақиқата гуфт действительно бояд мо ислоҳ шем. омад, значит ҳаст. Ман ҳар дофи мебинам ҳуй мекунам 20 нафар, 30 нафар, 50 нафар подписатсия кардааст. бояд хеле вақт мебинем 50 нафар дига гирехтааст, ман мегӯм тамом хайё до свидания. ҳар як таймия мегӯм ки значит мардами мо наме қадар виҷдон доранд, значит номусҳои ё ғам дода истодааст, ё меоянд оста мо якҷо мешем ва яъне ки ватан месозем. аммо вақте ки нестанд ман мегӯм таваккалшон вақт. барои ҳамам абсолютно ҳамин калимаи подписатсия кунед накум аз байн бурдум. дигар намегӯм да гап. фақат мегӯм падилит кунед. агар виҷдонтон туғрӣ бигира, вардора номустон падилит кунед. ман дида истодам тиктокда медурам тамошо мекунам. чӣ қадар шумо медуроед дар уҷа. намедонам духтарои узбекорам да таъш навишта истоде. ки ҷойда я духтар салому алейкум, я из Таҷикистана дайно мере познакомимся, ти замужем ти шикам ихтасер ка наметавонӣ духтара киҷо ту замужем низамужем дорӣ ту. ҳамаи ҷода китайдаам духтаро эфир кунам да таъш шумо ҳастен. киҷойда эфир кунам ку шумо да таъш ҳастен. пур ин виҷдони шуморо нишон медиҳад. шумо дар Китая намедонам Узбекистону Қазоқистону эфироша да таъш бигарде. имрӯз пага зимистон мешавад, на да тапак аст, на ҳезум аст, на атаплени ҳаст. 30 сол мешавад Тоҷикистон атаплени надора ва мешава ира як тарзи атаплени карда қишлоқҳоро кӯтоҳ биге мардуморо оби гарм қати таъмин кунӣ. ия мешава. ман 100 бор мегӯм сарҷам шидан дар кор аст, идеяҳоро ҷамъ кардан дар кор аст. шумо бигарден дар таи эфирҳои духтаро ти замужем ти низамужем, уро мебарӣ дар бесветӣ наместаву духтар. ҳамун хитоиам дарам бесветӣ наместа, мега диди нахринша, мега чӣ давлата иҷа. хулоси гап ҳамин гап бигем ҳамватанои азиз, худо нигаҳбонтон боша. фақат номусай даст натиҳ. ин зиндагие ки шумо дорен, ин зиндагии баномусӣ ҳисоб намешавад, ки як ватан свет надора, ов надора, як авлод ғасб мекуна, мегира, таҷовузтон мекуна, сувор мешава, кайф мекуна, сайфо мекуна, одих мекуна. баъзамаш шумо да ҷудо кардаги пула шуморо ҳамчун як ниёзманд, ҳамчун як гадо гуфта ба номтон ку пул ҷудо мекуна мета ва дар тамоми расонаҳо мебуроранд. яъне ки ин чиз пасттарин чизе ки беномустарин инсон миллат ин чизам хеле қабул мекуна, рақс мекуна. мара виҷдонам навардошт ҳамун чира хондан ки барои чӣ ин мардум ниёзманд шид. сабаб ки аст? сабаб отаит аст, ту ҳастӣ, авлодат аст, язнат аст, аммат аст, тағоёт аст, ҷиянот аст. шумо ҳастен ки ҳамин мардум ҳамин аҳволда зад ва имрӯз ҳаққи ҳамин мардума шумо дуздида бо камтаракша ба худаш дода ниёзманд навишта худотона гӯё ки як инсони шумо набошени Тоҷикистон ҷазир мешава ва шумо Тоҷикистона қабиден як мардума ниши ҳисоб карда доданат ин пула худта реклама кардан барои мара сахт расид. ман фикру назарман баромадам барои шумо гуфтам. ҳамватанои азиз, саломат сарбаланд хонобод бошем. ба наздикӣ конфронс мешава, иншоалло ки то қадри имкон агар саломатӣ ва бигем ки зиндагӣ агар туғрӣ бигира, боз як оператсияи дига дорам. ба наздикӣ худо хоҳа иншоалло як дуо кунед, як оператсияи дига дорам. бо як оператсия иншоалло ки халос мешавем. баъд ҳамаш бигзара гилворӣ ана дига тарафеш оинаворӣ мешава. шуро саломатӣ позволят кунад хаяк мерам ҳамун конфронс. ман як ду таи дига барномаи дигаам дорам дар конфронс. баъд бигем ки уҷа ҳал мекунем барномаро. баъд уша бо шумо дар навор мебинем.
بعد زندگی او را هم در او طرف بعد در نوار میبینین چی میشود. بعد اپوشنی کرده ویدیوش هم میبرورن. سلامت سربلند خانوبود باشین هموطنای عزیزم. فکر نظرتون تای کامنتار یکو بنویسین. فقط زنده باشی سلامت باشی گپ نیست شیرینری این چیز уже 6 سال شد من میشنوم. مایلی ما молодецم ما شیرینرم با گفتی شما ای بچه شما کی молодец شیرینر میشین خودتون که ما هم در تای کامنت بدرم شما در بنویسیم ای شیرینر ای خان تبزه یک گفتی هم گپی نه دم پدرود رحمت و ما بنویسیم مادر در رحمت اینا نر کلا گفتم ما بنویسیم زیر کامنت شما. خدا نگهبانتون باشه هموطنای عزیز. با شما بود برادر شما یک خلق بچه تاجیکستان استانایف. این همی کانال خودی خلق دا جلانتون باشه. بیستین اگر هر روز هر وقت هر ساعت وقت پیدا شید ما خیلی ساعت معین وقت معین نیم که کی وقت شید اما وقت میدرم فکر نظر ما میگم. خدا نگهبانتون باشه. سرتون سبز گفتی اما گپو کو دلتون بغم خونتون آباد باشه.